kakabsat, mangan kayo laeng. Di kay agbabain na. Ado tinaluto ang makan. Uy, Mariluz, agpungga ka pa'y ado pa'y titaraon. Wen mare, happy birthday manen napsuga kon. Namin ado akon anagpungga. ay ang dagiti anak mo nga nanganda ka din. Ay na, dagi jay daman agay ay ayam da. Nalpas dan anangan. Ay, nagariwawa kayo. Kita nyo mo na basit na ni. At nakaarubay ako madisturbo. Ay sus, agunget man day takaaruba tayon mare. Abay, di mo inayaban aya. Inayabak mare, ngam di mat imay. Kas kayo tumot nagraraman, kundi pa birthday. Bakbakitan kayon. Ngem, ang handa-handa kayo pa lang amin. Nariwawa kayo. Ay, ayaw na yan day talakay. Mangrugi man na sumanaon. Ay, ingka ituludan iti kanin na mare. Ay, manjak, narigat ti mapabainan anya. Amok tumatla di na awatan ti padigok. Taamukon ti style day takaaruba tayong. Apay, hindi kayo pala agawit aya. Nunalpas kayon anangan. Agawit kayon. Di kayo aguumong di tang agmamarites. Chismosa kayo. Ay, wan, Tata Saldo. Agawid da inton madamdama. Agpalpada labaset. Ay na, agawid kamin mare. Saan abale, tanalpas kamin anangan kadagiti anak ko. Ay na, pasensya kayo na mare. Ay ala kakabsat. Tangay adupay ti taraon, ag-take out kayon. Ada supot di talamisaan. Ay, grabe mat dayjay at Tata Saldo. Uray adu ti bisita, agsasaulat ta iti sana may parbeng. Aglablabas na di alakay. Hinton kon inik ka kon ning. Ay, saan agparbeng ka, tapno di ka mailawan. Grabe ter aramidin na. Ammo na a birthday party, sumanao. Saan mo arabi iti panagpasken ta? Aldaw may, magreklamo lang ta. Ala, bay amon. Narigat at tutupan ti kasken kwa na. Ta saan ama kaaw-awat day dya ka aruba. Nagitawanan ba'y nakaruba Nagalas ti ramid da. Dito ipay paraangak ti bagiwaraan da iti okis ti lamutan da. Ay na, ngumato man ti bipik no kastoy laeng. Isu nga ro daliklikam ti agpungtot ka bagay tapno saan ka ama high blood. Ta sino man ti saan am high blood iti kasta nga aramid da kita kaaruba ngay. Awan babayin da. Ala, bay amon. Saan aday ta ti pakadadaelan ti aldaw mau. Kanayon nga raramidan dati kasta. Ang jaklagtag tagari, ngem agruamdan. Paalada mon to'y sular mau. Tapno awan makastrek nga agiwara saldaw. Ay! Talaga paaladak to. Kapasuron da kita tao. Amok, adagiti manan anak mo tinagiwara iti ukis ti biskwit ita paraangak mila. Ha? Ay, ala. Saan matanap na pandagiti anak ko ija arubayan niyo, Tata Saldo? Napanda! Asino ko mati agiwara ijay, no saan adagiti wel-wel nga anak mo. Tata? Madayta, inyag ko tinagukisan da iti biskwit kan candy. Sikat imang ibasura ka dagita. Isurum ngamin nga agibasura dagiti anak mo. Rukon day Tata Saldo. Kinuwara naman dagito'y basura dito'y ayan tiridaw. Apay, anya na jay bakay? Ay, ni Tata Saldo pabasulan na dagiti anak taan nang iwara ka dagito'y ija arubayan na. Iso nga inyag na dito'y. Apay, nakita na dagiti ubingan na pa ni jay? Ay, jakam mo Ngam saan mat arimrimor dagiti anak ta. Taimbaga kadidan mapanidya paraangan ni Tata Saldo. Anyan day jay alakay? Ay, gaputan nakita na idian nagiwara dagiti ubing taijay. Isudamot ti pabasulan na. Ala, bilinin mo lang dagiti anak ta. Asaan da mapaman iji paraangan na. Ni, si kamat gayam ta sarsarunwak, mare Mila, nagkapwam. Ay, di taman istor mare. Napanak gimatang iti mantika. Ni, ala! Nalipatak matantay mantika aginatang ko dita istor mare. Unay mat akabaw kon. Anyan, kating kasublian mare. Ayawanan, kumabawon to'y kumare, mare. Hoy! Ay kayo man kumanatawa, lumabas niti paraangan. Ha? Asino ti katatawaan nyo? Siya! Ala, saan Tata Saldo? No lumabas kayo laeng. Di kayo kumanatawa dita. Nagalas ti alamid nyo. Ala,
Agsina ta dito yan, Mari. Agawid akon. Inak matsubyin tay nalipatak aginatang ko ija istor mare. Ala, mapantang. Apay atunggal umayak dito'y balay mo kabagis kat agpupudot ka. Kasano kaya kat makapa-stress na kita ka aruba. Awan pa'y limpyo ka aruba. Sakit ti ulo ti ipapay da kanyak. No apay ngami nga da ka arubak dito'y. Awan mo't idi ka arubak. Ngimita nagaduda. Ay kat kapilitan tanagatang dakit nga raw, dagiti sularda. Iso nagpatakder da, iti babalay da. May mayat awan ka aruba na. Tada peace of mind. Kat dito'y nga raw, ti ayan ti balay mau di aganos ka. Suruam ko mati makibagay, kadagiti ka aruba, am kabagis. Isuda ti makibagay. Sino na kung maapakibagayan? Naglalaingan dan. Si kamat lang ti marigatan, no ada gurguraam a tao kabagis. Kasanumat nga main, basit laabanag, pagungong tam, kalaban mo amin nakarubam. When tanagalas ti ugali da. Awan perpekto a tao kabagis. Iso nga agkikinaawatan tayo kaday. Asino nga iti agtitinulaw no saan ada tayo matlang agkakaaruba. Ay na, niya kasapulan ti tulong ti ure asino. Ada pensyon ko apaggatang ko iti kanek. Awan ti kasapulak iti sabali a tao. Iso nga ure awang kaarubak. Okay lang. May mayat kit di pay Tana uli magtibiyag ko no awan ti kita sakit ti ulo. Sa bahaling kami na talaga ti ugali da di akabagis yun anan. Pati da kami akaanakan na, kaguran na. Ala, awatan niyo latan ni Uncle Yo. Laklakayanan nga di pa lagbalbaliw. Manipod ubing kami, kasjayan ti ugali na. Inlaklakayan na tinagalas nga ugali na. Mala, di mon guraan di Uncle mo, anak ko. Awatan tayo latan, takas di ti ugali na. Bareng makaamiris tumatlaang. Los, kita ang tagpilay-pilay alumabas. Ha? Ni Tata Saldumat. Kaslag kakapsot. Madlaw ang marigata na magnamari. Damagam man no papanan na. Sika na, mabutangak. Ay, Tata Saldaw, papanan yaw. Kan apay ngagpilay-pilay kayo. Adan sa matrik-rik na ang tibagiyo. Juan, masakita. Nasakit ti saka. Ti sikat ko, ti tiyan ko. Apay anyat problema yo. Ay, no kayat yaw, tulungan da kayo. Madlaw nga minamarigatan kayo kat. Ay, nya kasapulan ti tulong ti ure asino. Jack kaya ti makautang kada kayo ang mamarites. Dita kayon? Ala, naggaya jellybean na apimanaw, mare. Tuwan nga ron. Ay, una yan. Sa balya talaga ti ugali day ta akaaruba tayo, Los. Kumusta, Ipag? Nay, payawan daw. Si Kamat Gayam. Ay, sumrag ka. Long time no si bayaw. Italaang man na nakaumay ka. Ay, Wine, Ipag, Feli. Ta, manipod na tayo dahil nilakay mo akabagis ka. Jak meten imay. Ta, awan meten na di kabagis ko apas-pas syarik nita, oy. Ngam ita, at darason, iso ngay maya. Ket no mabalain, makipagnainak pa lang niti balay mo, Ipag. Tagbiro kak iti customer ko dita, oy. Ha? Customer nga? Apay, ada business mo, bayaw? Ay, agbalbadi masadsak, Ipag. Agsingirak mo titibayan ko, kas tangdan ko nga agmasads, ta narigat mo tikas ta trabaho, makabannog. Kasta aya. Kat, anyat pamayam nga Agsursur ka? Wano, agayab ka iti customer dito'y balay. Uray agsursurak, Ipag, tapno makaadu ak iti customer. Kat ala abayaw, makaamu ka nga rod. Taraki matlatan ni Uncle Andoy nga uri lakayan na niya, nanang. Wala, tanalaing mga min nga agdala. Kan nadalos iti bagina. Un nga rod, kas labaro no agpurma. Sa bagay, gwapo man ta talaga ni Uncle Andoy nga uri lakayan. Wen, tay di ka ubingan na. Ado ti agkursonada ken kwa na.
Tatalagaan na taer ni Uncle Yo. Ang apay nga yan naglaklakay abaraw na nang. Ay, day tati Jack amaw anak ko. Hello, ganda. Ang pamasahe ka. Ha? Ay, asino ka itayan? Siyak ni Andoy. Ipag ni Feli akalugaram. Ag mas masahe ak kamsat. Nalipatan na kaon? Ay, si katay kabsan tayo di bayaw ko at tinong. Ang mga no kayat mo tiyag pamasahe. Ay, talaga. Ay, sige. Sumre ka tamasahin nakman nga rod. Nabayagan nga birbiro kang itimang masahe kanya. Nagsakit, intero abagbagi. Ay, eksakto nga ron akapsat. Nakit-kita ka din. Tsaka mo tinagan mo. Ay, kuwa. Saldo tinagan ko. Ngimuray salda ko namlatan. Ha? Ay, ala, salda. Siyakmat ni Andoy. Ala, rugyan ka nga rudan na masakyan. Salda. Nang ibigin kita, marami ang Himala! Apay, Marimila. Kitaam dyan na ungat akarubat Mayat ti aldaw na. Kumananta. Itala amang ngagkungag kanta day talakay. Ay, wala niya. Ang adda nang ko ada magmila. Manipod mas masahin ni Tata Andoy abayaw ni Nana Feli. Nagbalin kanon anaragsa. Anya? Apay nga tangay. Agayat siguro akin ni Tata Andoy. Anya? No kayat mo Andoy, dito'y kan balay ko ngagnaen. Tamom lang aya, ang mga no da may bagbaga di kabagis ko kan ka. Gapo iti panagnaid mo iti balay na. Wen nga ron, salda. Kan ang mga no atapan na iti tao nga da nagkinaawatan mi kani ipagfele. Kagura ka din ganda ita. Ay, no kasta. Saan mo atay, ni kabagis ko. Pulos mo't salda. Ay. Itaan niya agapungay ma. Ay na, bakit ngaminan ni Manang Feli? Oh, kasano, dito ikan balay ko, nga agnaed. Ay, kitwo na. Thank you nga roda. No, kaya't nakagbalin akabalay, saldaw. Basta jak kayat nga da makita akakuyo mo a babae. Itian niya agapaw. Pagpakawan mo ta. Awan hilig ko ka nagiti babae. Saldaw. Salda. Ay na nagmayat adenggen. Mayat ano kasta? Ay, Mila, Los, umay kayo di balay tag-party ag-birthday Ni? Ay, katun Tata. Itaman pa'y nga agselebrar kayo iti birthday yo, tata? Si Kamet, ag-celebrar akmet ang jakla iyay ayab. Kat naimbag man tagawis kayo itan. Wen tanaragragsak metlag no adu tayo amang celebrar iti kasangay ko. Hoy. Mayat nga ron, ano kasta tata? Umay kayon to. Masapa kayo, tagpag-game sak tupay, sakbay ti panangan. Nanang, adat samat nagkinaawatan ng Uncle Andoy kan Uncle Saldo. Awan, dinamag ko ka ni Uncle mo Andoy. Awan ka no. Apay nga rod ngagnanan niyo pala ni Uncle Saldo ngay. Kat pinagnaed ka no nga rod ni Uncle mo ijay. Simingput pa yan ni Uncle Saldo. Manipod kadkadwanan ni Uncle Andoy. Adan samot limod ang nagkinaawatan da. Ay, jakla mo anak ko. Adamot pagsayaatan na no bilang laeng nanang nga may simingput ni Uncle Saldo. Umanisem pa yun. Kan pasaray agpadigo pa yan iti masida. Nadlaw ko matngarod da ita anak ko. Ay, kas jay mo lagayam ti agas ti kinauyong na. Ti maadaan ay ti inspirasyon. Jowa mo't gayam ti solusyon na ita. Yes. Andoy, agbilbilang ka man niti kwartam. Wen man. Adamat nornong konsika.
tangdan ko nagbad-body massage. Talaga makaurnong ka, Tadi ka matagas gastos dito'y balay ko. Libre mati panagnaed mo, kinti kanem. Wan nga raw, nagsimpit ka ngamin kanyak saldaw. Antoy, nabayagtan nga kap-kabalay, nga maging kaita, awan pa ilat first move mo. Ha? Anya, first move ngay pagbagam, salda. First move, imposible nga awan oray basit ariknam kanya. Awan ka di pa nagayat mo kanya. Tano siya, ada, dakal. Anya? Ay! Hoy, apay nga katawa ka. Ay, pasensyakan, salda. Yang apay kumahang agayata kiti padak nga. Ay, nagrigat ba't nga minin ayat ikasto. Anya ti kayat mo asawan. Nabayag ngayon limod ko na ito akinataok, friend. Iso adak na nga sa asawa. Tagpada ti kinatao ta. Ay, no kasta, bading ka matakas kanyak, Antoy. Awa, iso binaliwa may ti salda tinagan mo. Andoya, kunamat kanyak. Diyak laing pagaruop. Ay, pumanaw ka karudan, Andoya. Sana dito'y balay ko ti pagyanam. No kasta, nagawidan niya Uncle Andoy, nanang? Wan, Roy. Agpadada ka no ka ni uncle mo asal daw. Ang pudno nga taaya ti imbaga ni Uncle Andoy kan ni Uncle Saldaw. Wan siguro Ta di pa'y laan nadlaw ko dahi takin ni bayaw. Medyo ba iyon nga gonggon ay. Isu siguro asaan anang asawa. Takas jay tirik nana. Ay, awan man nga rudin Umuyong man ang ni Uncle Saldaw, nanang. Ha? Pag ko naamot nga kat siyempre, awanan tayo inspirasyon na. Pimanawag. Bagbagan nyo, di kita anak yo, tadi daw may agiwara-wara dito yung arubayan ko. Nay, kabages. Ang pungpungtot ka manan. Makapasuron, di kita nga anak ti karuba. Di da mo bagbagan na giti anak da. Jay laag papaanaw at yung mudang aramitin. Hay! May bladak man din. Maulawak. Ay, sus! Di ka nga min agungat-ungat. Ta talaga ang umato ti presyon mo no kasta. Maditirik na. Maulawak. Kailan si magititel-tel kan ulog. Ay, sus! Ipankalaang nga na hospital ka ba, guys? Ang yaman na ititulong mo, kabagis. Awan anyaman na, kabagis. Asino kumapay ti agtinulong no saan adatang agkabagis. Naimbag ta mild stroke la, hindi napasamakan ka. Ay, nga rod. Kasanuwak lang, no jakon makakunail. Ay, liklikam nga minta kanayon nga agpungtot. Kabagis. Makapadakas kan ka ti kasta. Wan. Namiris kong dayta. Kat sorry, aga po iti ugalik. Ikarigatang ti ang balbaliw. Ikarigatang ngay katanday ta nga ugalik. Uwan rumbang laeng kabagis. Tanaim-im nas matlaeng ti agbiag. No awan ka apam. No awan ka unget mo. Si kamat laeng ti marigata. No adda kaguram a tao. Saan aya? Pudno ti kunam. Awan husto aturog ko. Tapang panunutak dagiti kagurgura katatao. Ken basit ladyak magustuhan. Agunget akadagos. Makapadakas iti salon at tikasta kabagis. Isong agbalbaliw kan. Tas si kamat laeng ti marigatan no kasta ka. Wan. Ikarigatang ti agbalbaliw kabagis. Anyag ko na ti Dr. Leroy Lakay. Adaw, timparit na akanem. Bawal ti karne, napgad, nasamait, ganda dumapay.
Adat na listahan tayo may parita ka na. Day takot tijak pangayatan nga pa-check up. Tatila ibagbagada may parit amakan. Ay, kat kapilitan mo nga raw na ospital ka ta maulaw ka may. Agawit tangarudan lakay. Diyak kayat dito'y ospital. Ad-adang agkapsutak dito'y. Ipakita mo nga raw na napigsakan at no pagawidan na tan. Di ka aglulupaw. Alam, bumangon ka na magmagna ka. Mapan ka agpakitang gilas igayan na itin nurse. Bagkatam ta dextrose maun. Anya, may kasla maulaw akmat. Nakapsutak pa'y. Kasano nga raw na parwarin na ka no makita na nga kakapsot ka? Ay awan agtalinad ka dito ospital. May sige nga, Rod. Ikarigatak ti bumangon lakay. Hello, Manang Leia. Hello, Ason. Kumusta na nanang kantatang? Nakaawid dan? Wan, Manang. At dadan iyay balayaw. Inkanto man ida kitaan ading ko. Bantayang payla ida iti sumagmamanungal daw. Takitaan dagiti kantanan da. Tani, pati ni tatang. Agsakit-sakit mat no daduma. Ay na, kasano adida ag sakit. Kat nagsulpang damot. No anya ti maiparit kadakwada. Yad ad dadamot. Un nga Rod, iso amasapul amabantayan ida. Sige, tamapanak to numalpas ti trabaho, Manang. Nanang, umayak man. Ni, mangmangan kayong magayam. Anya day taapan nangan? Pamigatan, wano pangaldawan yaw. Ay, pangaldawan, Ason. Umay ka ata mangantayaw. Ala, mga lakay ti platom ditan asaon. Nagsapamot a pangaldawan daytan? Mabisin kami nga minay, iso nagluto ka na sapa. Ni, anya ta si Dayong ay. Nagpupuskol mat ti taba na akarne. Di mo't maiparit kada kayo dagita? Adula, minay ta parit-parit. Bakit kinlakay kamay na dadakkelyaw? Hanggang paritan da kami pala amangan iti kayat mi akanain. Umadanin ti apit may. Iso nga ipaapas min at agsida iti kayat mi asidain. Ay na, kasano no agsakit kayo manan? Ay na, di mo nga min ibagbaga aasawn. Malaki din, mangala kamutan iti platom. Mangan kamutan. Kaim-imbagyo pa'y laang, ngam agsida kay manan iti maiparit nga ipaunagyo. Kasano no mapasublian kayo iti sakit yo? Saan? Ay danag mun aya. Napigsa ti resistansya mi kad itatang mo anak ko. Iso akanan me ti kayat mi akanan. Leo, papanan niyo ang agasawa ka bakis? Ingkam man irwar ti pensyon may kabagays. Ha? Pensyon niyo ite? Pensyon mi manipod abroad Anya kumapay nga Agipaw it man na injay anak may manipod abroad bayaw. Binulan na pawitan na kami. Isa binulan ti pensyon may. Ino kayat mau sumurot ka sa ilibrida ka iti restaurant. No mairwar mi ti pensyon may. Sige lang bayaw. I-take out ang nagtulangay na. Ay, masanot kami nagbitbit iti take out bayaw. Iso ano kayat mo ti may libre, sumurot ka na kami. Ay na, nairwartan ti pawit jay anak tabakay. Papananta ngayon. Ay, mabisi na kon Leroy. Intaman mangan. Ijay eat all you can ti papananta. Nagsapa pa'y lang. Awan pa'y alas 12. Mabisinak nga rudan. Basta intamanganan. Kalpasan na. Inta agpaparlaur, tanay na ang angragan to'y buong kaw. Sige nga raw, mapantantay nakmat agpamasahe. Ay saan? Masamasahe. Inton ko andi kanto man agawidan. Inkanto lag pamasahen kaniplabyaw, libre pa'y. Ay, di naman agmasahe na dyan. Naglagan ti ima na. Kasla agap apros lang. Basta! Di ka mapanag pamasahe iti babae. Padrasam ti mapantakaratsin ka manan, Leroy. Nay, anya ngay day tabit-bit mo ka ba, guys?
bulbulong mat. Aywan, kabagis. Nateng dagitoy. Inalaki jay saluyot, marunggay, ken bulong ti parya. Anyat isagpaw mo ngay dita. Anya akarnay. Sagpawak man iti tinuno abangos kabagis. Ay na! Karni at isagpaw mau. Iso nakakut-kutong ka. Takakastalat sidsidam. Nadak ti papaunag ko. Ta adon ti may parit at araon kanyak kabagis. Patpatyam na kita. Enjoyam kit diti mangan iti kayat mo akanan Lakay ka lang arudan. Agan-anad ka pailaan. Kanam kit di amin tamatay kan tumatlaan. Kayat ko pa'y tiyagbiyan kabagis. Iso nga iwasak dagiti may parit at araon kanyak. Kan may sa awan kwartak apag pa-ospital ko nagsakitak. Iso nga gananadak. Ay, no da kami kanilakay ko oray kanan mi amin na kayat may mabalain. Uray ma-ospital kamay, ayos laan. Tutal, ada dya anak mi ija abroad nga gastos iti pagpa-ospital may. Wan da kayo matla ti marigatan wag sakit kayo kabakis. Ay saan? Tano ada kwarta, saan ka marigatan kabagays? Isu nga ayos laan. Naimbag kayo, pare. Nakapalingki kayo maran kinibaka mo. Ay, wan, maray. Gimatang kami ti kargat ay nagdakkelarip may. Sabali nga ti kwartaming agasawa. Sabali ti para abas tumay. Nagasat kayo, tada na singpet nga anak yu di abroad, pare Leroy. Wan, kan naimbag ko nam ta purinar tinasawa di anak may. Baknang apurinar. Kahit, ada ka din anak da. Awan pa'y. Ang oray awan anak data narangsak dalatang agdendin na. Din siya mo nagaw-awid di anak yun. Wan makumikom da nga kasawa. Ay wan, anyat urasan. Ay, alaw naman kahalapan. Ay, Nay, barong sakit di tarilum ay wan, baro talaga. Binulan baro tirilume nga kasawa. Ta binulan na pauitan na kami ti package. Ay, imbag man, pare. Makapaapal kayo, moy. Expire nga raw na iti taraon ngay pau-pau iti anak may. Ta di mimat kabaalan nga ibusan. Kat ipadawat yu, ano di yu kabaalan akanan, pare? Ay, way. Ngam, itong dandanin ag-expire sa amin to ipadawat, maray. Ikaw, nagsakit tiyan ko baka. Apa yan, gay? Ibagam, no di mo kabailan tayo ospital kan. Sa kabalan ti sakit lang. Maulawa ka, Mila. Try na ko nag-ospital. Sige nga raw, tayo nakmangayab iti pangiluganak ka. Diyak kaya ti tricycle. Van, ti arkilan ta pangluganak. Wayne, uray tadamat ti anak tangag bayan iti arkila. Pribado ospital anang ya panakken kalakay. Nangina ti mabayadan ditaoy. Uray nangina, ta si kasundak mo't ka naimbag ditaoy. Iso nga raw da dito'y tinangi panakken ka. Awagam ti anak ta eji abroad. Ipakaamam ti kaadak di ospital. Injat ko itayan amunan. Kahit agipawait iti kwarta. Kat automatic mabalin saan? Agipawit kano inton bigat iti gastusen ta dito'y ospital. Sabalin to pa'y kano ti ipawit na inton rumwar kan dito'y. Anyat ko na ti doktor nga maopera aksamat. Ay saan? Maalapay kano iti agas. Basta liklikam kano akanan dagiti maiparate. Tapno saan trigger ti sakit ti tiyan mau. Adaw, ti imparit da kanam. Anya? Nagdakkel ti mabayadan diti ospital, nanang. Apay ngamin adito iti imayan nyo. Ay na, di ka man sumanaw, ason. Apay, si kaya ti agbayad iti bill may. Kadya kabsat mo, mat. Ha? Umapal ka aya. Ni, saan, nanang?
Nga maasi kayo kumamat ijay kabsat ko di abroad. Saan napidpidutin ti kwarta ijay? Pagrigrigatan na. Tinto pa'y agreklamo di kabsat mo. Si kantulakit dain. Apay, ada nga rod may tultulong mo kada kamay. Alaman, nung ma-hospital kamay, jay kabsat mo ti aggastaus. Ken amen nga agas may, jay kabsat mo ti makamo iti amen. Awan may tultulong mo, iso nga guli magkalaang. No umapal ka, agpabaknang ka, tapno maitulad ka mat iti kabsat mo anapintas ti biyag na. Nanang, Nalaing kami na dumiskarte iti kabsat mo. Kan amo natin agpilay iti nakiasawaan na. Saan akasken ka ajay laki nagwapo di asawam ti pagkarkarit na. Ngam istambay mo. malahuston. Nakaado kayo manan iti naibagan. Asikaswan tayo kit din ti irwaryo dito ospital. Hello, Ason. Kumusta ngayon ni Tatang? Medyo mayat matan manang. Iso na laeng tapo manasyar damanen. Kat di pa'y nagimbag iti husto. Anya? Imbagak mo tadi da pa'y larumrumwar. Tama nga no masulisog damanan amangan itirwar kadagiti may parit kadakwada at araon. Natangkan ti ulo da manang. Ay, agnaud ka pa'y man lang ijabalay ading. Tabantayam dagiti dadakkel ta. Ay, pasensya kan manang. Nujak mapatganday takid daw mo. Didak ngamin dengdeng gandaranang tentatang. Makaungot da no tubngarak ida. Kat tila maisigsidir dan. Nga awan ka no maitultulong ko kadakwada. Iso nga awan ka no ti karbangak amakibiyang kadakwada. Anya? Hala, pasensya am idan Ason. Sige nga rod, mangkitak iti mabalin amang kadwa kadakwada. Tapno mabantayan ti ipaunag da. Kabagis, siya titinangdanan ni kanakan Leia amang kadwa kada kayo ni Tibalayo. Ay, wan! Imbaganan day ta kadakabay. Okay. O kailangan kada kayo kanibayaw no sakti kadwayo kabagis. Ay, kitwan nalpas magaya man ti saritaan niyo iti anak ko. Uy, ta sweldoan na kano. Siya kano ti agpalingke, aglabak, agluto iti kanan nyo. Ala, basta lalaingam ti aglutaw. Di mi kayat ti sinsinan alutaw kabagay. Bayaw Leroy, kabagis, ubay kayong tabangan tayaon. Nakaluto ako. Ay, itanak pala mabisig. Nagbayag kang agluto bayaw. Anyat linutaw mamasida kabagay. Dinengdeng as nagpawak iti ikan kabagis. Anya? Apay, di ka nagluto iti karnay. Saan? Ta bilin ni kaanakan Lea. Ajak agluto iti karne ta may parit kano kada kayo. Unay ka matan. Anyat sirbi mamasuswilduan ngay no kasta. Kasano apo migsa kami ngay no kastaman ti pakpakan mo kada kami bayaw. Pasensya kayon. Ngambilin ngamin ni Lea na ita. Masapul kano ang mabantayan ti kanan nyo. Tapno maliklikan ti paragsakit nyo. Uray ag sakit ka bay. Adda kwarta dya anak may pagpa-hospital bay. Uray makonfine kami iti makabulan. Awan problema. Tada kwarta ni Leia gastusin bay. Iso nga oray kanan mi amin na kayat mi akanan. Nga oray may paray. Tada kwarta mi pagpaagas may bayaw. Pumadaw ka lang nga no kontra ti kayat bay. Hoy ha, hala, makamo kayo nga ron. No papanawan dak, sige pumanawak kabagis. Hey, makapawang ganas. Ala, ang robot tata, intamangan itirwar bakait. Intag sila ti bulalaw. Ulay, takit marmarong ka di tante, pasango na ka nata. Saan amalanitan ti iming kan barbas? Jay karne Hello, kanakan. Pasensya kan. Tsak maanusan ti ugali na iti dadakkel mo. Kan may sa, pinapanaw dakmet, isa pimanaw akon Awan problema, Uncle. Sana bali tagawid akong iti mabiit. Kaduam ti asawam nga agawid, Leia? Sana, Uncle.
Si siyak lang nga gawid. Aya, alakit aganad ka nga rod iti biyahem ka anakan. Inak agpa-check up ta maulaw akmatan lakay. Sumurtak mait ta agpa-check up mait. Oras siya maulawak. Mabitla ang nga raw tawagak dyan anak ta. Ibagak nga agpauet iti pagpa-check up ta. Usaran ta pa'y lati kwarta ta ata sanad tusukatan. Sige nga raw. Siguro din tan agpa-check up. Tapno saan tamana na maitaray iti ospital. Adda libre a check-up iji barangay hall. Nanang, tatang. Ijay kay amapanan. Tapno libre ti check-up kan agasyo. Ta isupay. Apay aya mariribukan ka no private ti pagpa-check-upan may asaw. Apay, si kaya ti agastaws para iti pagpa-check up may. Saan? Nga maasyanak kinimanang. Sapay agawi din iti mabiit. Alya, nagkuna nga agawid ay. Imawag kanya, kat agawid ka nun iti mabiit. Ay kit nasaya at nga ron at ang bakasyon kaya man di kabsat mau. Sigurado man nga ron din nagitay bigatin apasalubong tabakay. Sigurado na itaalakay. Ang apay nga tagay adi na imbagbag at ipanagawid na. Ay, kaya't natalakid niya sorpresaan na jay bakay. Tatang, anda akon. Ay, anak ko, ay, andakan. Ay, apay, nagkuntong ka, anak ka. Apay, kasta tarupam. Nagadubot ng tipiglat na. Pastor Kandak, taiti o nagtipagsaritaan tayo, tatang. Jaklaim, pagarup akas ta tinagdaldala na mitisidong ti asawa manak ko. Awanan baen na dya lalaki. Awan karbangan na nangaramit iti kastakin ka. Pinadakil na ka na saya at ngam kinabikabil na kalagay am na dya lalaki. Nabayagan nga na aramidan na tikas jay kanyag. Ngam inibib turak. Tano panawag. Awanan pangalaki ti kwarta. Tanabayagan nga wan trabaho kijay abroad. Nay maglakid din at saan kayo pa yan nagkasar? Saan ka marigata na makisinakin kwa na? Wan tatang, iso man jakon. Jakon kaya ti agsubli ti sidong na. Adabas ti takwarta na iyawid ko. Isot pagpuunak ngaglako iti kumporme. Ano sa kun ati agsubli iti kinarigat? Ngam ti agtutuo kak iti sidong tinaulpit nga asawa. Anay ko, nagsakit ti pagbagik. Maulaw akmanan. Oras siya karoon bakit? Kumaro manan ti sakit ti siya ko. Kan maulaw akmat lang. Nanang, tatang, apay. Anyat mapaspasamak kada kayo. Maulaw kami, anak ko. Ala, apag iso. Ada libre a check-up dito barangay tayo ita. Kuyugan kayo nga agpa-check up. Mala, may ason pa lati mangkuyog ka na kayo. Tayo gumatang itila ko ka barbecue. Aso, ne, pasensya ka, no naglablabos kami iti amam. Gapo iti panagsasaumi iti agkakasakit ka. Why nasaw, nagpalpalangkwad kami. Tinagtagibasit na ka pa eh. Sorry, mate, Leia, anak. Ngayon, di mi pinanunod tirigat mo ijabaraw. Nagbalin kami abarayo ba, iti salmi mo ta nagbano ka na kwarta. Mala, baybayan yun dagita. Agpaimbag kayo kitde. Wan mat ngamin, tatang nanang. Ala, urnosin yun ti bagbagiyo. Takuyugan kayo amapan agpa-check up. Patpat ganda kayo adadakkel mi. Iso adida kay mabalin abaybayan. Patpat ganda kayo, mait nga anak may.
Nanang, handa ka dwa kasi Mang Boyd. Ni Gina. Gina, ni nanang ko. Ha? Naimbang nga oras yun, Nana. Asino nga ito yung kaduam, anak ko? Nobiyak nanang. Ha? Ay, pakawanag. Nanang, anya kay ka di? Ay, jak ang buti sa wak. Maulawak itikas na nga aramidon, Brent. Ha? Ay, salaki! Ha? Di kay man pasalsali dito. Ay, nini. Hey! Nala, sumratan Gina. Yam amu ka kanitatan ko. Di naksamat kayat ni nanang mo aparakan ka, Brent. Kaya't na ka. Style na lang da jay. Manot tawan mo mater nga ay Gina, balasang ka. 25 kon, tata. Agkatawanan kayo magkayam ka ni Brent. Tatang ko na maong kasawa kayong tumadlang iti anak may. Ay, Nabayag kayo kaday nga gayan ayat iti anak may. wen, tata. Nabayagan akayat na kay pasyar dito eh. Nga mabainak. Iso nga, itala ngay manugutak. Pagbainam kumangay kat saan kami matabak ng balasang ka. Irwam mo ti bagim dito balay. Ta bumalay kan tumaten dito. Anya mo dagito yung kaldiraw? Nagngingisit? Awang pa'y limpyo kada kayo kaldiraw? Nagngingisit kayo? Kasla kang isit ti gugot, di am-amaw. Sige, tatang. Tay naktulungan ni nanang aglinis iti kusina. Ay, saan? Bay-bay, amon jay inayaw. Di na mutla kaya ti agpatulong na jay. Iso abaya amaon. Di mo man pakpakitaan itinasaya at DJ Agina, sika, atong. Nay, nagalaskat ti kastang ibagbagamaon. Taapay mo't ngay. Kagurgurak DJ babaay. Puli tayo tinapudaw. Ngam nalitom ginapilit anak mo. Saan nga agpampanunot DJ Brent? Di ka man naagoy uyaw pa kahit saan nasaya at ti kasta. Anya nga raw ti maramidam no iso ti kayat ti anak ta. Ay, basta, manjak DJ babae para kini Brent. Di ko maibagay iti kinagwapo na ati pilyin na. Anya mo DJ ngay. No akuyog da, kasla katulong na. Oo na yan, ti kasta pa nagsasaom. Agbasbasol kay ti kasta nga aramidam pilar. Tanangem ti pa nagsasaom. Taamangan no lamutem to dagita nga ibagbagam. Pagawid mo da babae, Brent. Uray anyat aramidam, jak kayat aparaking ka. Nasingpet kan nagagad ni Gina nanang. Ay ayat at tinobyak. Apay, anyat impakpakan naking kaaya, tapag tatak ko ng launay. Nasingpet ni Gina. Nasingpat itaa, tadamdam mo yung pailaang. Ngamintun agbayag, sigurado arumwar mo lang ti puno aburik na. Saan ang mapagtalkan ti rupa na? Adayo tirik na kinkwa na. Nangisit nga main. Tayo kumamot iba sariti lang nga ti ugali na nanang. Atap yu lang dayta. Basta, jak kayat nukunak, manjak, Brent. Anya, matan dyan sangpat dyan anak mo anobya nakabagis. Dilakat nakapili matan itinasaysaya at ngamday jay. Kaslang nga rod maibusan iti babae. Magibabain di ka anakam. Kakaiso nagawan puli tayo analitam. Kasjay mati pinili na. Nga rod nalitlit ang paingam di likod ti kaldiro may. Hay, problema nga rod no kasano apag sinaag ida kabagays. Diretsa jay babain kabagis. Ibaga maadi mo kayat apara iti anak mo. Kat nibayaw atong ngay. Kaya't nakadiday jay ababaeng agbalin amanugang. Ay, masuruna nga raw. Tanagsaya at din ti panakilangin nakin kuana. Kunak nga raw adi na kumakasasao. Tapno makarik na day jay ababaay. Nagwapo ni Brent akaanakak. Jay kumamat presentable ti pilyan na. Jay may bagay kan kuana. Bagbagam tuman di ka anakam kabagays. Tano siya, di nakdengdenggen. Takasanaw, panuynuyan mo di amana. Ay, masuruna. At datay kaanakan nila kay ko abalasang. Napintas, napudaw ken natayag a babae. Asino akaanakan na? Jay ngay anak di pagsusima ije kabangibang nga ili. Kanayon nga umay agpasyar ije balay day jay. Aya, alaman nga raw.
ipaaram tanto kini Brain kabagis. Lakay, umay kayon, tamangan tayon. Nay, nakagao ka mo't gaya, may. Magantay nga ruday tanay. Adapay papanak. Aday ta ti plato, atong. Nay, kurang matindisplay a plataw. Upat tayo, ngam tal-talo mo't tinakaparada a plataw. Kit talo tayo talaga. Dagiti napupudaw laang timangan. Ay, na yan, ti kasta pa nagsasaom, Pilar. Di ka man nagkasta-kasta. Masakitan mo't aja manugang tano mangag na ka. Manugang mo asasawam mo. Isakit mo da di babae. Sige, isakit mo nga raw. Yalaam iti plato na. Kat igawam pa iti kanon na. Subuam pa ano kaya mo. Ha? Awang ganas ko na mangan. Da kayo langan ti mangan. Nay, papanamon nga ay. Awan bibiyang mo. Ay, anyan na diyang asawak. Sumro manayon tinagalas nga ugali na. Bakitan asubag. Gina, uri kas jeti mang mangag mo kaninanang. Di ka kumamaupay, Wan. Pasensya ka na. Sana bale, takanayon kumatabagbagaan ni nanang. Ken uri anyat mapaspasamak. Ilapan ko ti ayan-ayat ta. Mamabain akong dito'y balayo, Brent. Kaya't kung ti agawin. Anya, sana. Di nakpanawan. Ang kayat mo, agawit tan iti balayaw. Ijay ti pagnaagdanta. Kat apaman ang makaurnungak, agkasartan. Brent, Ne, rabi igaya man. Yala, motorog tan, tani. Narigat agpuy-puyat. Diritsaan da kan, Gina, Tadimi kaya ti agpalpalikaw pa'y. ha? Wen, Gina balasang ko. May mayat matlaan no agbalin kami aprang ka ken ni kabagis ko ken ka. Kinapudno na, saan ka akursunada para iti anak ko, Gina? Kan uray ni kabagis ko. Di nakakayat para iti kaanakan na. Wen, Gina. Ken saan laada kami? Amin kami ngagkakabagyan. Saan da ka akayat para ken ni Brent? Iso ano mabalin? Sinaam ko man balasang ko. Wan, Gina, agpakpakaasya. Saan tayo malaan na ragsak? No agkatuluyang kayo. Ta saan ka welcome iti family may? Nanang? Sapay kumata maawatan da kami, balasang ko. Sana bale, ta saan laan ni Brent, ti lalaki, Gina. Adupay dita. Gwapo launa, jay kaanakan mi amay diligkan ka. Iso jay kumamit may bagay kan ka, ti pakiayan ayatam. Wen? O, anya, masinaam ka diti anak ko, Gina? Nanang. Tulungan kang aging pake, no kaya mo. Kan itulod ka pa yung aging ga iji terminal tibas. Tagawid kan iji lugar yaw. Agawid ak pala ang ije lugar mi, Brent. Sa anak awil kami ti pamilyam. Iso anarigat mat no ipilit ko ti bagik. Mabainak, Brent. Anya ka kadi. Saan ta ko maapaapektar iti bagbaga iti kakabagyak? Basta, agawid ak pala ang Brent. Kat no sumurot ka, adakan ka dayta. Basta, mabainak dito yan. Anya nga'y, nagawidan jay nobya ni Brent kabagis. Ay, way nagawi dan. Ngam simurot mo di ka anakam kabagis. Anya? Ay, masurunak. Talaga nga daim pa kan dahi a babae ija anak ko. Iso adi na masinaan a pulaws. Sapay addaman anja ka anakan nila kay. Umay na kumasarongkaran. Sige tawagak di anak ko. Ibagak nga ngabit kan patay ni tatang na. Tapno agawi dan. Anya? Hello, nanang. Aping agsangsangit kayo ngay mawag. Ay na anak ko. Agawid ka. Tani tatang mo. Limnat niya nilanan. Anya, limnat. Apa, anyat napasama ka ni tatang. Naatakin siya.
limnek matay dilanan. Kan agdul-duling. Ha? Marigatan pa'y nga agsaw. Anya? Ay, umay ka kuma. Tay-taray tayo di ospital ti amam, anak ko. Sige, agbiyahe ak adagos na nang. Sige, agawid ka, tayong kakitaan ti Amam Brent. Talaga ka di asaan ka sumurot, Gina? Agbati akon, si kalatan ti agawid. Mabain akon nga agawid, iji balayo, Brent. Hello? Ha? Anda ka madgayam niti balay, Joy. Ayan dananang kantatang ko. Kumustan ti amak? Nasaya aton, Brent. At da iti silid na, nakaturog. Anya? Inayaban nak ni nanang mo nga umayaglaba. Kalkalpas ko laan naglaba. Ha? Kastaya? O sige, tama panak ikayan ni tatang. Ay na, akin na nataman pa'y pilar. At niya kamadtang, tilararamitam. Madamdamatan nga ginana. Darasong ki didimag na. Taglamang ta. Napanduwag ako. Tilararamin na mabakbakitan. Ikanta iti gundaway da Brent kini Joy. Tapno makapagsulo da. Maaramid dati kay kaya da. Kunaklano niya tinangiguy-guyudam kanyak. Anya kamot tinabakbakitan. Adan sa amot bagbagtit maun. Ni Joy ti may bagay kini Brent. Tanapintas ka na po daw. Saan akas itinubiyana akas ladalikan ti ropa na. Anay ko, apay nagkadil ka ngay. Nakauy-uyaw ka. Sana nasaya at tikas na nga ibagbagam. Intun mabalsal ka. Apay di ka mabutang. Saan? Anya ko matipakabalsa ngay. Kaagpay sumit ibagbaga. Uyaw ayati kas jay. Katuan mait. Panaguyaw kan panagdilaw tikas ta. Sana nasaya at nga aramid tikas ta. Kat, anya ngay, Joy. Napagtanag mo matlaang ni Brent? Ah? Win antay, sure hit ah! Ay, sige, takasaritak to ni Kabagis. Tanonyat ko na. Pagkasaranda kayon. Ay, win antay, kayat ko launay, tanabayagan a crush ko ni Brent. Nailaw anak nanang. Ay na, saan a problema day ta anak ko? Ikasar mo ni Joy. Tanay, ada mo gaya mo na pasamak iti nagbaitan niyo. Di ka aksinaay. Imposibleng awan panagayat mo kini Joy. Di mo basta sagidin day jay no saan mo akursunada. Nasulisog ak lang nanang. Ay, basta takdiran tinapasamak kada kayaw. Masapul nga agkasar kayaw. Natulagan ti kasaryo kini Joy. Umadanin ti kasaryaw. Isu adikan rumrumwar, Brent. Kaya't ko ang makasarita ti personal ni Gina nanang. Agkidawak iti pamakawan kan ko na. Sige, kanwas-wasang batan ti relasyon yaw. Kuyugan ka, tapno siguradaw. Ha? Ala, agrupat kan. Tama pantay di balay ti ex mo. Pakawanan na ko mga Gina. Nasulisog ak lang. Napilitan ak. Ala, di ka mananagan, tawan sakit tinakam ko kan ka. Maawatan ka. Kan maysa, imparupan ni nanang mo ti di na panangayat kanyak nga agbalin amanugang. Iso nga awatag di pa nagsinat. Gina? Ala, mapan kayon, Brent. Urayan na kantiin nam ijayruar. Brent, honey, sangun nakman mat. Di nakpay arakupan mat. Mailiwakken ka. Namanno ka nagtrabaho iti nagmalmalam. Kaya't kung tiagin na. Kastalatan na ka na yun? Tunggal agparik na akin ka. Day tabannog mo ti bagbagam. Makapaawan ka mat iti ganas. Kanayon ka amarabyan, Joy. Papanam, katawan mo trabaho. Awan bibiyang mo. Ay, Joy, kasarsarita ka. Naggapuam ko na. Kabagays, ada dito'y balayo ni Joy. Timanaw mo iji balayon. Awan dagiti kawus na iji kabinet na. Awan mo't Kabagis? Apay aya, nagapadakin ni Brent? Saan mo'y? Ngam bigla mo latan ang nagpukaw. Mapansapulan ni Brent, Ay na,
Saan nga agkirkirin? Kaslaawan anyaman na kinkuha na ti kaawan di asawa na. Isu asyak man lang ti mang sapol kini Joy. Awanain. Nakitaray mo't gaya mo di na po daw amanugang mao Pilar. Ay, wan nga rod Teenager kanu mo di nakitarayan na. Lalaki rumagayam da di babae. Anya nga'y. Na po daw ti kayat mo amanugang ngem lalaki rumadgayam. Ay, wan nga rod Diyak mo amo akas di ti ugali na. Nausum gayam talaga iti lalaki. Mangipaspasubo ka magkabagis. Lalaki rumagayam di enritritum kinibreng. Apay, amo kaya alalakero. Kasla na singpet mat idinagpasyar dito'y balay. Basol mo na ito kabagis. Tila enritritum nga minadya ka anakam. Di ka mamatag pabasol, kabages? Amok nga ro daya, alalakero, di ka anakan nila kay ko. Hay, basta basol mau. Basol mau. Naimbag nga oras yun, Nana. Ha, Gina. Sika magayam. Akin anak dita inugbam, anak katuraw. Ay, anak mi ka ni Brent, Nanang. Ha? Idi sininaanak ti anak yo. Diyak amo ama si kugak gayam idi nana. Ngam di kay madanagan. Ta sa anak nga imay tapno ikamat ko ti bagik iti anak yo. Umay ko la ko maipasyar to'y anak na. Ha? Ay na, kaing-ingas mga agpay sunod print ti anak mo. Nagpudaw. Maalala, sumur kayo. Taayabak ti anak ko. Diyak lang pagarup ang nagsikog kagayam, Gina. Diyak imbagbaga ti panagsikog ko. Tamangan ko nakno pagarupan niyo amang riribo kak. Iso nga inlimad ko ti amin. Diyak ngamin kaya't amariribok kayo iti asawam. Ay na, nagtaer to'y anak ta, Gina. Karupurupam launay taputot mo, Brent. Agpada kayo agwapo ka na po daw. Gina, apay na urnusan tanti amin ka data. Nagsina kamin ka ni Joy. Wanmot nga men, Gina. Pasensya ka lakuman. No pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabas. Sorry. Ay, saanan ang mabalin? Takasadon to'y anak yun, Nana. Kan may sa, adan foreigner anobyok. Kat umadanin ti iyo umay na. Umay na kami kano alaan iti anak ko. Anya? Ay, adan afam mo, balasang kaw. Ay, Nana. Nabayagan anobyok dayjay. Iso asakbay apumanaw kami. Umay ko ipakita to'y apo ko yo. Ay, ipanaw mo magaya man tinagwapo nga apo ko. Nana. Pasensya kayon No jak mapatgan tikid daw yo apa nagsinublian min iti anak yo. Tas saanan amabalin, Nana. Nanang, ada kayat ni Dalen nga ibaga kada kayo. Anya day ta anak ko. Nanang, kaya't yu ti sumurot kada kami ijay syudad. Anyat ko ak ijay syudad ngay. Umayo pa'y kaduan dagiti apo ko yun. Ta nagbakasyon ti babaunan me. Boring mat ijay syudad. Awan kinaaruba ijay. Di mo amamu dagiti kaaruba. May mayat kit di tamaliklikan nyo ti makimarites, Nanang. May mayat ijay, tawan ti marites. Jak sanay iti kasta. Mas sanay ko diti probinsya. Amuk amin akaarubak. Ken inal daw ang makikaarubak ditoy. Agawid kay tumatlaang, no agsubli ti babaunan, Nanang. Sige nga raw, sumurutak. Ngamnay, ipakpakaunakon. Jak makabayag ijay. Agawid ladagaws. Ne, Dalen, Noy kuyog mo ni Nanang ijay syudad, bantayam. Ha? Apay? Bantayam, tamang sumarampiting tuman ijayan. Apay, masapo lang mabantayan. Katsan mo't nga agsakit. Napigsamot ni Nanang, Manang Frida. Jak ngamin imbagbagakan ka ti naramid na dito'y lugar tayo kat. Anya? Inaramid na nga? Kano makisinsin narak idikin ni kalo yung asawa ni Iseng. Anya?
Manang gundaway mo da Kaloy. Ta kinukwartaan na ni Nanang. Binulbulat sing na. Namati mo't ni Nanang iso atilay ni Inted na. Kano dandani na indarom ni Kaloy. Ngam linapdak ta may babain laang. Ni, adagayam kasta nga inaramid ni Nanang. Apay di mo imbagbagangay, Manang. Ay naagungot no ibagakkan ka, Dalen. Ang sana baleh ta nasulbaran. Anyan ni Nanang? Iso abantayam ni Nanang iji syudad. Mabalin di mo parparwaran. Pagtali na udam lang iji nagtibalayo. Alam, Manang, di ka madanagan. Bantayan mi ni Nanang. Dalain, amum ka di day ta akarubam. Jagkap kapi iti paraangan da, Nanang. Way, Amok ti rupa na, ngamjak amo tinagan na. Day tatay nakagatang di ta inla ko tay sigod akaruba mi. Apay aya? kasanaw, namintalo na tiliwak akita-kitain na. Anya? Naira na la siguro akinita na kayo Namitlo nga road, binilang ko. Katbaybayan nyo Italang amin makita na kayo. Crush na ko nam Nagpik ngamin ti panagkita na. Anya? Tila ibagbagayo mat. Bakbaketan kayon ngam day ta crush ti ibagbagayo. Lakayon day ta. Sanon nga ag-crush. Kano ag-crush man bilang, jay ubing abalasang ati kurso na daan na. Apay, anyat panagkit-kitam kanyak. Bakbaketan launa yun Uray senior citizen ubing pay tilangak. Adu pay ladag iti ag-crush kanyak. Dalin, apay sana malamin ni Nanang? Nagkikiti na iti isusuot na apalda. Ay na, jakman amukan kwa na. Dandan ni nabalkot amin apasit ti bagik. Ngam ni Nanang, pudutan ka no. Kanayon pa iti panagsagay sa'yo na. Naka-lipstick pa nga oray at dalang dito nagtibalay. Bye-bye amon no kasta ti kayat na. Ibagam tagbaro iti nagayan. Kan pagjakitam, madamdaman, agpanatang. Ibagbagak mat, ngam dinak mat dengdenggan. Kan kanayon di tarwar. Inruar na di may sa tugaw. Kat nakasikawil nga kuy-kuyakoy di arubayan. Sana apro-aprosan ti lupuna. Bayam, takasaritak tumanan. Una na takababain. Kita nakiti karuba. Ibagadan tukid di nga da retired ababayadan na bakit dito balay. Kababain. Anya? Nalabas mo ta sa ababayadan bakit, Alex? Kati sumat. Kita amat namin titsura na nakasando ken nakapalday tinagkiting. Sa di pa'y agbra. Santo pala nakalipstick ti nakalablabasit. Kan pasaray agpayub-yub pa'y. Ala, tabagbaga akto. Dayjay manan ni Daryaw. Agpapainit nga agkap-kapi iti arubayan da. Ay, rumwarak man. Tain nakundi exercise dita paraangan. Agin kakanta aktap no tumalyaw dito'y ayan ko. Nagwapo kan manong tumalyaw ka man. Umisem ka man biyak ko, di mo kad ipaidam. Hindi jay ti malyaw. Isumak iti makapaawis nga isaw. Hay. Ha? Naghay. Hello. Kayat mo ti pandisal. Isaw-saw mo di takapem. Adda kaya ading. Adda manong. Mabiit laang Urayan nak dita. Tayalaan ka iti pandisal. Adto'y ti pandisal, manong. Thank you. Siyak gayam ni Bernalen. Berna in short. Si Kangay, anyat nagan mo. Dario. Ay, Dario gayam. Nabayagan abaluak. Si Kangay. Baakak. Ay, kasta mayat nga rod agpada taan nawaya, Dario. Agsaw-saw ta Ha,
Mabalin ayat ti makisaw-saw di takapim, Dario. Katuan Bala, agsaw-saw tayo ti pandesal. Pensyonado kan siya, Dario. Hehe. Rabiin nanang, papanan nyo. Anya day taigam yun, naka-paper bag? Ay, basura man? Inaagi basura? Saan nga schedule ti basura ita? Inton maminsan pa'y abigat ti panagbabasura. Ay, wanan niya. Ay, inak man pa'y agpangin, nagpudot. Ala, nakalamlamin. Napudot ko nayo? Ay, di kay rumuaran tarabiin. Di taak la arubayan, anak ko. Uray 10 minutes laeng. Anya? Ay, ingkay nga rod ag jacket Malamakan kayo. Saan? Dagaang na nga raw. Kastoy kaon. Dahiti, Dario. Uminom ta. Tagimata nga iti arak kan pulutan. Agin inom kaya. Katuin. Kastoy ti libangan mi iti probinsya. Maburing ak ngamin nga agigan di tao nagtibalay ti anak ko. Iso nga agsyat taman. Pagsyatan tangay. At dadagit tayo bisitak akakaanakak. Madisturbo na. Kat uray dito'y taarubayan yun, Dario. Adamat tugaw kan lamisaan dito'y. Sige nga ron. Mabit lang tayo nagmangalay ti baso kan danom. Agawid kan, Berna. Rabin. Mabuti nga kagawid. Amangan no adramang gamat kanyak iti dalan ko. Asidig mo ti balayo dito'y. Di talang karuba balay. Dito'y ako na maturog, Dario. Aliya, sigurado ka? Why, na magnitaking kan, Dario. Nagwapo ka. Nagpintasak. Iso nga agbagay ta. Nagturugan nyo idirabiin nanang. Napuyata na kanangururay kada kayo. Pinagdandanagdak. Ay, pasensya ka anak ko. Nag-shot kami ngamin kini Dario. Kat nakaturugak di tabalay na. Anya? Anya ka din day tangar aramiden nyo? Adan nagkinaawatan mi kini Dario. Inaram nak. Inaklon kumiten Total, agpada kami ba't anawaya. Kan awan lin na kayan kan binak kitang kini ayat. Anya? Anya day tang nga ibagbagayaw? Basta didaklakdan iti kayat kung aramidan dalain. Agtalawak no kontraan da. Pagawidam lang ano kasta teraramidan na. Amangan numang ibabain ni nanang dita. Umay ka man manang. Tasikat imangiyawid kan kwa na. Amangan ngamin numasair tirik na no pagawidag. Sige nga ron may kami kanila kay. Agawid tayon tamangan numailawan kayo manan dito'y nanang. Diyak agawid. Awan mang bantay kadagiti kakaanakam dito'y. Kinasarita kun ni Dalen. Imbaga kayawid kayon. Ala, ingkayim pakin dagiti gargarit yung agawid tayon. Diyak kaya ti agawid. Dito yun ti kayat ko pag naadan. Agawid kayo nanang. Tapag sublikon ti babaw nandito'y balay. May mayat iti probinsya pag naadan nyo tapresko ti angin. Apay ay apilitin dak nga agawid. Kadyak nga rod kayat. Apay, adda diyo mapanawan dito'y aya nanang. Wain adda. Kat ni Dario dayta. No papanawan dak dito balayaw dalain. Ukilaang. Tadamatan na kasagana apagakarak. Agden na kami kanon kini Dario. Ay di kay mangibabain ditoy. Di kay kadipay lang nagnakami tinapasamak kada kayo iji probinsya. Sabali ide, sabali mo't ita. Nasaraka kon ti lalaki apud no amangay ayat kanyak. Nanang, kam amoyo payla iti dayjay alakay, makidan na kayon kenkwana? Nasingpet ni Dario. Seryoso la ang tirupa na, ngam nasingpet. Kenrumbeng la amaragsakan kayo, ta pensyonado ti agbalin atatang yaw. Ken adapay bukod na abalay. Di kay kumagdardarasudos nanang. Narigat ti pampanunutan yung aramiden.
Sana kas ka rin na dayta. Inadak, anak kayo laeng. Isu asyak ti masurawt. Di kay agpakalaeng amang isuro kanyak. Pinagtalaw da kundi tabalay ti anak ko Dario. Isu nga agnaeda kundi ti balay mo. Total, adamot tin nagkinaawatan ta. Kaya't nakaya Berna. Nagloko kan? Katuan mait, nagkinayat tangaro din. Ay, kunak ano bunga na ti Bartok tanay jay. Sika talaga. Kahit anyangay, agnaagtan di ti balay mo. Kwa, damagag pa'y Ha? Pagdamagam? Kwa, damagag to pa'y adi ti bagik Berna. Ay na, wen ko nam kiding. Taimot ko dagiti kawis ko. Dituya kun amaturog, wen. Di ka agdanag, tanalaingak nga agluto. Ilutuan ka iti agkakaimas at araon. Sige makamuka. Awanan, naulawan ni Nanang bakit? Ay, wen nga rod. Ay na, problema mat da ito'y nga aramidan ni Nanang. Bakit ni Nanang? Ngam ada palagayam ganas na maki-boyfriend. Ay na, sigo da nakasjay na. Manipod na balong. No adda lalaki ang makita na, kiddayan da labasit. Ay na, makilig adagosan, kat mainlaban. Masapol nga da mabantayan na naimbag ni Nanang mo No kasi gayam ti ugali na. Ay na, uray ka sa no ti panang bantay mo. No talaga natangken ti ulo na, ikagumaan na lata. Nakit kasarita tangarod ni Tata Dario Anya nga iti bagata. Namagan ta, no talaga mo't napudno ko ni Nanang. Ta pagkasarantay idan. Anya? Bakit kan lakay dan agkasarda pay laang? Ketuan apay, dahil tila ka di ubeng, ti adda karbangan na agkasara. Pati bakit kan lakay Alang aron, kasarita tanto ida lakay. Diyak amo no anya ti plano ni Nanang mo malasang ko. Iso ti pagdamagam. Ha? Ti plano me, kat agden na kamen. No desidido kayon nga agdan na, agkasar kayo nga rod. Uray simple laang akasar tata. Ay sus, awan amok di ta. Ha? Ay na, bakit kan lakay kamen? Saanan ang masapulit kasar-kasar? Agden na kami latan, di ba, Dario? Makamukang ang desisyon, Berna. Nanang, kas makita kat da kayo laang tagdisdesisyon. Saan anapudno ni Tata Dario kada kayo? Pasensya kayon itinaybagak, Tata. Okay lang, tapod lumit barasang ko. Ni Nanang mo tinagdesisyon iti panagdin namin saan asyak. Paspasuro taklakin ko na. Ha? Nanang, agawid tayon. Agawid tayon, ije probinsya. Apay aya aday ta awid-awid ibagbagam mo, chika, dalen. Basta agawid tayon. Saan ko manatangkan ti ulo nyo? Awan pagdanagan nyo kanya, ta sa anak nga agrigat iti sidong ni Dario. Ada pensyon na, kan ada balay na. Ay sus, di mo naman ti pensyon ko, Berna. Tapaggat-gatang ko iti agas ko na dyan. Ha? Ay, awan problema, Dario. Makitinulungak nga agtrabaho, aglako ak no isaw. Mabit lang, umawag dagiti amok. Panawan kayo biit. Nanang, saan aseryoso ni Tata Dario kada kayo? Anya asaan? Ka nakasirseryosong tupay nga agsasaw. Di pa'y umisam apulos. Nanang, ti kayat ko asawan. Agawin kaki din dalin. Saan da kami napakibiyangan ka ni Dario? Tanataangan kami. Ang moment yar aramidon may. Agaw ang Berna, agimpaki kanta sumangputan dagiti amok. Ha? Amom nga. Nagitagimpalay dito'y pagkirkirtikarak Kirtikarak lang dito. Aniya? Sa pumaraw kan nito, naamangan no pagong tandak kat ikatandak. Di na ngamin amo ti kaandam diti balay da. Kahit kasano nga rudan ti relasyon ta. Awan relasyon ta. Inaaram kaya kat saan mo.
Gan uray nagkabalay ta, awan na pasamak ka na ta, talakaya kaon. Iso nga awan tirumbay ngay kamat mo kanyak. Ag prince talatan. Aniya? Alaan darasem, ag impakikan, tagdalusak pa dito balay. Agawid ako ni Jay probinsya, anak ko. Ne, kunak man no diyo kaya ti agawi din. Manangalilaw magayam na yadaryaw. All bound. Isu nga rod ako nakasaan seryoso kada kayo. Patpat yun yung mga men. Ala, agawid ako. Tanagalas ti experience ko dito eh. Ay, agkupit lang ti barukong ko numalagip ko ti inaramid na yadaryaw. Alang nga rod tay tulod kayo. Kan agsublin ti babaunan mi inton bigat. Isu nga okay laeng, ure agawid kayon. Nang, agrubat kayo tente agpasyar, tapno makailiw-liwag kayo. Masadutak arumwar. Awan ganas kong agpasyar. Ni, anya tararamidan nyo ditakida yun ngay. Kinalbuyo mo dun. Uy, tapno awanan ti maawis kanyak. Pasakitan dak tumulaang. Paalasak ti rupak, tapno di dakon armen dagita awanan bain alalaki. Ha? Kan uray ti buok ko. Putde kaon. Ni, ala, madi intay lay papukit sa nanang, tapno napintas ti pan nakaputod na. Saanan, takalbuak mo langan. Pukisak amin na nabuok ko. Ala, anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Hey, nasakit nga min tinakam ko. Nasakit ti barokong ko. Ay, nasakit ti bakrang ko. Nasakit ti tiyan ko. Kan, aminayin. Ay, kastoy ti epekto ti panang loko kanyak na ijay alakay. Ala, lipatan yung tinapasamak, nanang. Makailiw-liwag kayong tumulaeng. Katsapay la kuma, tapag nakman yun dayta. Yan! Ay, sino tinakastong tinataglaman kami? Nabartak manan ni Aryaw, nakaigamanan iti binalsig di takalsadan. Sumbro manayin tayo ta kalogoran tayaw. Kaslag bagtik no nabartak. Ay, naisos, inyidanan di takalsada. Sapay ijay nga mo tinagiddan na. Ay maturog manin dita ah. Isuman ti ilislisyan dagiti lugan alumabasan. Uwan nga rod di lagnak mo day talakay. Inaklakay na, tikinartak na. Uwan nga ron. Isun samit anatay adagos di asawa na. Ta natay iti konsumisyon. Kasta mo ti bagbagada. Ay, inaldaw ngamin may stress. Dandani pa'y nga rod nagbagtit di asawa na iti. Gapoy tinakaro nga stress. Ura sino mo't siguro nga asawa. No kas kani aryong ti asawa na. Ay, talaga amatay iti konsumisyon. Aga sembet tatunggal mabartek agwala. Agbirok iti gulaw. Agriyaw-riyaw. Ako namlansan amatay. Wen nga rod ay naimbaglakit din at nakatumpungak iti nasingpet nga asawa. Ay, agyaman aken kasibyo ngamin nasingpet ka nga asawa. Nagagat ka pa'y. Awan pa'y apulos ti bisyom. Perfect husband ka talaga. Si kaki di me bakit. Pasablugan na manen nakudak. Ay, saan man. Agpaiso ti ibagbagak. Iso nga agpatpatayak unay kan ka. Nga may nakasingsingput ka nga asawa kan amati kakaiso na nga anak ta. I love you. I love you to. Bakay. O ala, sumer ka bilay. Pasensya ka na, nakawarwara dito balay. Awan problema iti dayta. Sa anak mo't arte, dado. Aramot kayang bisitan nada. Kuntatan, ni biday. Ni biday gayam na ito. Kung nakaano asinam, dakbot mabigbigan. Sige. Panawang na kayo.
Tayo naman parawaran na kita yakin lalay. Umat Ala, nabartek manan ni tatang mo, Dado. may bayam ni tatang ko. Di mo ikan kano. Kasta na raytan. Saan nga balbaliw. Kasanungay. Agpudno ta ka din kadananang ken tatang ko. Amon ni tatang mo ti may papan ka data. Ang dagiti dadakil ko. Di da pailaan mo. Madanaganak namin biday. Amang ano pagkasarinda ta adagos na maamuan daan nagkinaawatan ta. Katjak pa nakasagana. Kaya't ko asawan, awan pa'y urnong ko. Saan mo't siguro? Makaawat damat no ibagata nga awan pa'y aramaten ta. Nga ta. Wen, siyak ti makaamu kadananang kantatang ko. Tinapatag, maamuandan ang nagkinawatan ta. Tapno, nawaya ka lata nga umay ijay balay, iti anyaman nga oras. Tani, siyak latan ti umay diti balayo. Sigurado nga ada maibagbaga dagiti kakaaroba dito eh. Awan bibiyang da kadata. Awan matdaldalapusan ta tao. Ang mala. Agpudno tanto nga rudan kadagiti dadakal mo. Nakaumay kamot, Dado, Barok. Anyat masapul mo. Nagkuyog kayo mga may dito'y balay, biday, dadaw. Ay, nagapuan yaw. Saan kami ngagpalpalikaw pa'y, nanang, tatang? At dan nagkinaawatan mi kanidado. Agayan ayat kami. Anya? Ay, Ngam, ipakpakauna ko nana, tata. Awan pa'y urnong ko. Iso nga awan pa'y gastusag amang kasar ka ni biday. Iso nga pangasiw, ta di da kami kumaapurain nagkasar. ay di ka madanagan, Dado. Ta saan may nga aramay doon ti kasta. Ay may mayat kit di pa'y ano saan kayon ngagkasar. Ha? Ay, nanang, anyamot daytan nga ipagbagayo. Kano pa nga da nagkinaawatan yaw? Nabayagan tatang. Talo abulanan. Anya? Apay nga, di mi nakita ang nag-aram ni Dadokan ka. Di mo imay duti balay. Sa dinaw, tinangaraman na ka. Di tayo ikigid lang. Ala ni tatang, tila ibagbagada. Saan mo't Cellphone itan ti komunikasyon dagiti tattao. Bakit? Ingka man asahan tayo badangkaw. Patadong mong iti hustaw. Sige lakay, mano abadang. Asaam amin tayo talo abadangkaw. Matong lakay. Ay, tayo wasay pa'y gayam. Asaam, wag. Wag. Ay, biday. Apay nga asaan dati badang. Asino ti badangan dangay? Agsublikan to inton malam. Imposible adi pa'y lamangir na day jay adadaw itinangag na abadang. Apay tatang, di yu kadi kayat ni Dado nga para kanya? Saan? Nakarkaro asaan kanyak, biday. Apay ngay, kat nasingpat mo't ni Dado, nanang. Nasingpet no nakaturog. Di mi kaya ti makamanugang iti adabagbagtik na no nabartag. Tatang, Apay, nalipata mo ti inaramid ni Dado iti nabartag. Kinamat-kamat na dagiti tanod dito'y barangay tayaw. Kinarit-karit na ida. Ay, imamaday jay. Ragpada da iti amana a bumagdate no malaukan iti arak ti darada. Naminsan laeng mo't na napasamak day jay tatang. Why? Sigurado nga ulitin ng tumanay. Iso ang sinab ni Dadaw. Di mi kayat kininanang mo da jay lalaki. Ni Raimundo lang ang taklunaw. Tanapingat ngagdatdaton kan kadayjay. Manjak, anyamot day jay ngay, kulapit. Kasla maitayab no agangin. Naimbag ni Dado ta maskulado. Natayag pa. Saan agaputa matyaw kat kaya tamutan? Hay, sinaam kit di day jay lalaki. Dado, ilimod talaangan ti panagkasarta. Tapno awanan ti maaramay dandananang kantatang ko.
Kayat ko ngam, anyang iti gastusan ta. Saan ta paimot nga agparty? Agkasar talaang. Mabalin ay ati kasta. Kat mabalin kan maysa. No agparty wenno agpapasken ta. Saanan ama ko na secret marriage. Ha? Akit ala. No mabalin gayam ti kasta, di ison ti aramiden ta. Hinawanan lakay. Ay, awanan na talaga. Bakit? Nalpasan ti raya-raya. Ay, Nagkasarda magaya man iti limad. ay, uwan nga rod. Sinukir na ta dyanak ta. Na in love unay iti dayjay adadaw. Dayjay tumata nagdadak kalamasal na. Iso ti pinanggayuman ay tanak ta. Kasla makit-kita ko ti masakbayan ti anak ta iti dayjay ataw. Uray siya ka. Kasla makit-kita kunti lang at anak ta iti masakbayan. May imagine kunti kinakutong na. Nagado ti kamool na. Kan bimakit iti husto ti ropa na. Gapo iti nakaro a konsumisyon na. Ay, awanan ti maramidan ta. Nagkasardan. Iso nga awatan talatan ti amin. Dito'y balay ti pagnaadan ta, biday. Diyak kayat ti agawid iti balayo. Uwen dado, dito'y ti pagnaidanta. Ano sam ati panagbiagmi ka ni tatang ko, sa marigrigat kami lang. Ay na, agpapada tayo. Uray da kami, marigrigat kami mo't. Ay! Martin na turay! Ala dado, nabartamanan ni tatang mo. Ala, sumraktan iti sila. Aglamang ta, taamang ano, data ti pagtripan ni tatang. At to yan ti balon mo ama pan nagtrabaho. Pagkikargam di tabag ko, biday. Uwan lakay. Mabayag ka di pa malpas di. Kabkabitsin nyo a kalsada? Makalawas pa siguro, saan tumalpas da siya? Ala, agan anos ka dado ano sampay laeng ti makipurdi ang agkabiti. Uy, sana bale, ta enjoy. Ando kami nagtrabaho, iso naragsak. Ala nga rod, mapankan. Tapno di ka maladaw. Uwan pa kay. Anyat kahit mo asidan hinton malam, ta dumagasak ijay talipapa. Kumpurminton ati gatangam. No, anyat kayat mo asidaan, kayat kumutan lakay. Hey, Dilay! Lukat ng dalay! Ha? Ala, ni dado day jaya. Agong ungat samad. Inaklo ka na dagos tiri daw. Ay. Apa yun dado? Apa yung agong ungat ka? Apa yung nakatrangkap tiri daw? Ang dahil lamang mo di taon na kanya, ha? Ha? Adaya! Ala, awan! Intrang kaklaang, itay nagdigusak. Ulbort na! Anay ko? Tibibig ko! Abaya tinanog mo, tibibig ko ngay! Anay ko? Bimtaksan! Basta timang hanap, timang lilipot. Kayat mo pa, ha? Sana, dado. Alala, sumrakan. Agpalis kan. Apay nga, minanagbartag ka. Ang bibiyang mo! Di mo mo't ay baliktad na kita tugaw. Anya ka kadi? Kayat ko ti gulaw! Kayat ko ti makibuksing! Ang buksing namin ay! Tingnan! Anyat kay kayak ngaygan ka. Kat nagdakalan ka atao. Ang buksing takunak! Lumaban ka! Sige! Laban kami dahil! Laban! Awan kay kayakin ka. Kasta gayam, ha? Paimanta alag ti sintron ko! Parigatan ka ito, babay! Ay, delikado. Reingak ni tata ang taag paaraya. Takkan ko na. Na, apa yan? Anyat sang sangitang biday.
Anya day takarga ta sinusuon mo at traveling bag. Papanam. Sinaakon ni Dado, nanang. Anya! Ay, ala, sobra ka mampay. Umay ka. Ay na. Nang nabartag manen, kat nagwala-wala idirabi Dinanog-danog nakpay. Madya ako, nanang. Kabut-butang gigayam ni Dado no mabartag. Ay, daytan, ti bagbagami idi kan ni tatang mo. Ay, sapay nagkasal kayon. Subag kan ngamin. Basta sinakon ni Dado, nanang. Manjakon! Anya ka ita. Hustaw ti imbagami kaninanang mo iday. Damdamo yu pa ilatiag din na. Ngamrim waran ti pudno aburik ti asawam. Agbabawi ak anak ikalay sa kankwana, tatang. Day tati maganap tinatangkin ti ulo na. Baso mo mula nga. Agurnungak, tatang. Ta ipaanal kunto ti kasarmi. Sa agabrudak, tapno makaurnungak. Makamu ka. Pagan anom ti makidin na kankwana no kasta nga apaan na ka. Tulungan dak man na maka-abroad. Agabrudak laangan. Mala. No kasta ti kayat mau. Sige. Suportaran da ka anak ka. May bag nga orasyon, nanang. Nay, apay nga da kadadaw. Anyat masapul mo. Umay ko kumasukulan ni Biday, nanang. Agawin kami ni Balay. Ay, di nan kayat tagsublikan ka. Kayat nanti makisinakan ka. Kasaritak ko man ni Biday, nanang. Ay, sanay. Pumanaw kan, tandinakan kayat anak ko. Kalpasan ti panangapam kan kwa na, umay mo sukon-sukunan. Ay, awana, hindi na kan kayat anak may dado. Ha? Ala, nanang. Inkay ituloy yan ti aramidan nyo. Tasyak ti makaam mo na makisarita kan ni Dado. Pagawid mo day tataw. Biday yung sawak. Agawit ako man. Pakawanan lang. Diyak ingagarat ni amin. Ay, ayatan ka, Biday. Nagpapukis ka, Dado? Ha? Ay, impukisak ti panang sukon ko ken ka. Adangami na ti maer ka di tapukis mo. Kan nangalam di ta sandong? Ay, ginatang ko itay napanak nagpapukis. Ay, bagbagay mo ngamin. Tarumwar dagiti nagdadakkel masel mo. Talaga ngayon gagarak tinagsandaw. Tapno makitam na gito pagpatpatayang matadak kalamasal ko. Ay na. Namiss kunday ta masel. Ay, sus. Di mo kundutan tamasal ko. Ang mga no aglam ma. Ala. Agawid ta nga ruden, Dado. Napanandyanak mo. Apay ngawan dito'y balay. Nagawid na. Imay sinukon ni Dado. Anya? Ay, kunak man no sinaan nanday di adadaw. Pinagkitaan na lang iti muscle ako nagsublima nun. Ah, Sinusuon naman ang tay traveling bagnan. anya? Ay, kunana pa'y nga agabraw. Anya nga agabrod. Awanan Tanagkapyada man na ni Jay bagtit nga asawa na. Na, apay narabyan ka nagawid. Kinapay jak makontak ti cellphone mo. Naggapuham. Kumarit ka, ha? Ha? Ah? Sparring ta. Di ka agidoron Anya ka ba't tandado? Makadandanog ang ngayon. Ang kakatil ti makadumanog. Inka manganan. Saka maturog. Tapno mausawan ka. Di nakmandaran. Tapisan kan tupay. Basta mabartag ka, kasta ka. Hmm. Kasla saan asika ni Dado nga asawa. Nagalas ti aramid mo no nabartag ka. Ano? Anay ko! Sika at naalas ti aramid na. Naglaad ka pa'y. Sika tinalaad! Tanalaad ti ugalim! Ano? Di nakpagsunit ti kasta, ha?
Titibag Dado! Masagsagit anak! Nanang! Nay, anyaman ti sangsangita mon. Kung nagdakkel man ang ta sinusuon mo at traveling bag mon. Pinanawa ko ni Dado, nanang. Sinaakon! Mandakon! Nagalas ti ugali na. Apay, anyaman ti naramid na kan aya. Nablunsan to'y ima, katiniritir na nanang. Kan sinipat-sipat nakmanan. Anya? Ay, nukas tama lang, idarumaon. Uy, nanang, idarum ko talaga ti awanan bae na lalaki. Gapo iti pa ng kagkabil naman ang kanyang. I miss you, biday asawa. Pakawanan na ko, ma. Di nakarakupan, Dado. Diyak ukasan to'y arakop ko. Aging ka mapakawanak. Ay, ayatan ka. Sorry ka din, ah. Bartag ko la dahi jay. Kadigdigos mun sa Dado. Ay, uwan pa kayo. Nabangluak ka di, ha? Owen nga rod. Kan, apaya naka-boxer shorts ka laang ngay may dito'y balay. Nagdagaang namin. Ngala, agawit tanwain. Magbalbaliw ako, promise. Mala, mabitlaang nga rod. Tay nakalaan ti traveling bag ko. Bukasta, nagsublimanin iti asawa na. Wen, lakay. Sinusuon naman ang tay dakkelabag na nagawid. Ay, sana mabalin tayo to'y. Surutin ta di anak ta. Yawid min ti anak may dadaw. Mayat ka man kung saan. Masapul ngagsina kayon kuni biday. Wen, dadaw. Isunto mala parigata miti kabel. Matruma ti anak may itidan na miti kastangar aramidam. Pakawanan da ko mananang, tatang. Ikarik, agbalbaliw akon. Diakon aramidan tikas jay. Basta yawid min tanak may. Alabiday, agrubwat ka tagawid tayo ni Jebalay. Kandimat ko nam ngay darum mo dahi tao. Kuyo ganda ka mapanagdaraw. Saanan nanang nagkarimot ni Dadong agbalbaliwan? Kat no ulitin naman, hindi isunto ati panang idarum ko kenkwana. Sana na maulit dahi jay biday. Ay! Promise. Tinakpagpong tutan. Agawid tayon biday. Di mo urayan nga uluden ka nga agawid. Manjak nga rod! Apay ay apilitin dak! Na, Agbalbaliw nga rodon ni Dadong!